Udah pas dia doang. Mati kitanya. Kemana lu pakai sisiman? Hilang itu aja. Langsung langit. Ya kenal nama saya. Ini batu aing posisi man. Aing posisi ya mau sair udah aing jadi ngiluan mau sair. Iya deh ngiluan mau sair. Kita mana sih mau sair? Aing anak dia. Nemong kasih bahan gak sair. Kalau lompatan, yang saya ngudag. Aing nuturkeun si Adut mau sair, bukan tadi cai loba lauk. Aing nutur sisiman. Iya sih, kumaha sih aing jadi kabuntrak-buntrak mau sair, nempas ya mau sair. Ulah nyalakeun aing sih ya. Sisiman gara-gara aing jadi lulumpatan ngilu. Sisiman deui. Aing mah Tewak si mana yuk? tewak Air kalian lah. Tuh, sisiman. Itu, waduh. Hei, Titanus. Gara-gara sia aing jadi kabuntrak-buntrak mau sair. Goblok gara-gara sia aing keur dahau ge lompat nempo sia mau sair. Aing keur sasapu mun ditinggalkeun. Untung aing bang makan sair doang. Jangan manggil aku Titanus, aman panggil aku Siman. Siluman ora.